Yuh mantang hudip awai ngantre pomangon ayah wajib tak apa-apa tabri nafkah menyeka Tuhan menyeka gewa urang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak mertua tak kirim doa menyamunyakan wa urang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak mertua tak kirim doa benar tak ingat sakit mangan poma mengandung dari bulan fon hai anu ulun hingga keluar sesa-sesalam hati menjanjan sakit lam jantung hana so tulung hai anu ulun poma sengsara sesa-sesalam hati menjanjan sakit lam jantung hana so tulung hai anu ulun poma sengsara yuh mantang hudip awai ngantrip pomangan ayah wajib tak apa-apa tabri nafkah menyeka Tuhan menyamunyakan wa urang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak mertua tak kirim doa menyamunyakan wa urang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak mertua tak kirim doa menansyid ayah mertua gata-gata gepikir tip urasa be sideh dalam le mita belanja kede-kede dengan gerah di ayah hana nepikir asai boh hati si jantung hati tubuh bertegak kede-kede dengan gerah di ayah hana gepikir asai boh hati si jantung hati tubuh bertegak yuh mantang hudip awai ngantre pomangan ayah wajib tak apa-apa tabri nafkah menyeka Tuhan menyamunyakan wa urang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak mertua tak kirim doa menyamunyakan wa urang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak mertua tak kirim doa